laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة الأحقاف page 503 o wi wa idha si tawi husira moɓama annasu yimɓeɓe kanu reweteɓe laatoto lahum wonande rewnoɓeɓe aada an ayɓe daw fattalib wal matlub rewnoɗo siko ɓeygu ma rewnoɗa siko ɓiɓɓe ma ɓen siko moodi ma ko nene ma ko bemma ko sanamuru ndun ko ngesa ma ban ko golle maɗen fo wono yay ayru ɗum par ce que hunde fo yedditoye si rewan wa kanu rewanoɓe ɓe laato bi ibadatihin ko ɓe rewnoɓe kon kafirina ko ɓe yeddutuɓe min nami rewaynoɗa few colonisunoɓe ɓen e colonisaɓe ɓen en wiye portoɓe menen on tawno meɗen e dina ko onon itti men e mum ma debbo on yeeto moodi mum fewdo mi yahata kama hari miɗo feewi ko an ɓoyle lan o woye wanami min ko sabu ma dépense gol ma ko ɗum naadi lan e probléme ko ɗum sifa ɗum wona e haalede ɗo dewal ngal ko kala hunde nde hoolorɗa ha diina ma kam boni ɗum ɗo ko ni feƴƴiroyta allah wi wa isa si tawi tutula hino jange alayhim e maɓɓe ayatuna ayeji amen ɗen bayyinatin e haala maɓɓe kan harano laaɓi posɗe jiɓaki qala wiye allazina kafaru heferɓen yetoto lil haqqi gonga kan lamma jaahum tuma nde arnoɓe haasa o qur'ana ɗo sihirun ko ndureeko par ce que wonde nde wowlay ko ɓe gundoto kon ko ɓe haalata kon ko ndureeko mo binum feeñugo ko bandiyagal feeñugal allah wi am yaquluna ka ɓe wiye iftarahu nulaɗo fenay tun e o qur'ana o fefindi o kanko ɗum waɗoto jemma o hoyɗa ɗum ma o winda ɗum ma o ekkito ɗum ɓuliyetoɓe in iftaraytuhu si tawi mi fekindi qur'an fala tamlikuna li si allah nango yiilam bone komi fefindi kon on wawantala minallahi e nangal allah ngal ma e lette allah ɗen sey an hay e hunde e nafa si allah nango yiilam ko menen ton ɗum ɗo ndara on huwa a'lamu ko kanko allah woni anduɗo bima tufiduna ɗum ko jumpoton ko wowlugol haala ka ala ƴiyal ma gollugol golle ɗe ala ƴiyal ɗe wona gonga ko ɗum woni tufiduna jumpugol ko haaloton ko golloton tawa gonga ala fihi e nder mum si tawi no min mi fenay kafa bihi allah yoni shahidan anduɗo sa wi seediɗo ko shahidan o wonɗa wattude ka pulal o yoni tigi tigon tawaɗo anduɗo seeditiɗo bayni wa baynakum hakkunde an e hakkunde mon enen mbiye hakkunde men ɗiɗo bayna ɗiɗi ka qur'an ko goto enen fireten ka pulal allah yoni shahidan bayni wa baynakum hakkunde an e hakkunde mo yani hakkunde men si tawi ko gonga mi woni haalde allah no andi si onon kadi wona gonga wonɗon e haalde allah no andi kono noon wa huwal ghafur ko kanko woni on yafantoɗo tuubuɗo arrahimu yurmeteɗo mayuɗo e tuububuye ɓuli yetoɓe yo nulaɗo ma kuntu mi wonali bidi an arano bidi an ko arano tawi badi o samawati ko sincuɗo tagugol kammuli bis ɓe wi neɗɗo ko bidi a ko waɗowo hunde tawa hari goɗɗo waɗali sifa nden ɗon ka diina ko ɗum ɓe nata kaari ko bidi a yankejo ko woni wadde kon hari goɗɗo waɗali ɗum ka diina mamo o jokkiti on ko on sinci waɗugol nden hunde ɗon ka islam no haali sincugol kono na sincugol mo sincugol on ko sincugol mo fuɗɗitagol on si a ari ka saare ɗo tawi jangetake ɗo a wakkilike ha jande nde ñiiɓiɗo a waɗi bidi a tun hasana a sinciɗo hunde moƴƴere tawno rewɓe ɓen ɗo fof jangata ma ko yima ama tun andi a yetike ɗo ha ɓe fof ɓe watti juulugol e jangugol e tiggagol e andugol diina ko ɗum ɗon a sinciɗo hunde moƴƴere sincugol ngol na ka diina tawete ko ya addu hunde nde alano ka diina
koyo taw hunde nden no wonno kadina kono ɗo nde alaka e gollede ono yaha ka village ji kamen ayya rewɓe hayso ko hombodeta a tiggotako ko metelli ɗum waɗata etoɗa ha tiggare nden tabita ko sifa ɗum ɗon woni sincugol moƴƴugol ngol yeetoɓe noon mi wona bidiyan na min woni arano e nulaɓe sappo wona mi addi ko goɗɗo anda ha hande bidiyan arano min ar rusuli e nulaɓe e kadi min kami woni ɗo wama adiri min mi anda ma yufalu bi simi maayi ko honnum Allah rewnata e hoore am ko honnum rewnete e hoore am ko honɗum mi gollete min mi anda wala bikum mi anda onon kadi si on maayi ko honnum Allah waɗata on yani ko honnum waɗete ɗon siko alijanna naato ton siko yiite naato ton par ce que gollugol keefera yaagal hollaali neɗɗo on yahay yiite hollugol golle alijanna hollaali neɗɗo on yahay alijanna koko neɗɗo on sakkitori kon ko ɗum daarete ya waawi wonde ɗo juula jannga tiggoɗa waɗa piiji ɗin fof sakkitode ɗen wallinoya ɗum ɗo fof par ce que bussi e men ko woni e rewrude Allah ko par ce que nde nokkure ɗo Allah no rewe si ɓe iwi ɗo ɓe yahoyi ka Allah rewetake ɓe rewata bussi ko non wayi jon noon kala rewroɓe Allah sabu ɓe weltike ma sabu ɓe seytini ma sabu ɓay tun Allah no rewede ɗo ɓe rewa ɓen ɗon dewal mum ngal ƴettitake ko tawete weltiɗa yo seytinɗa yo wonɗa ka Allah rewete wonɗa an tun yo an a rewa e Allah ko ɓeɗo mari iman heɗitiɓɓen fof ko sama kala woni enen bussi ka iwri kamum hari no jangede no yiide tiggotoɓe kono ɓay ari ga tawi ɗum no hersini ande kay jangiri sabu ɗum tiggori sabu ɗum juulira sabu ɗum fannin non ko sabu goɗɗum wonɗa e waɗirde wona sabu Allah a yoɓetake al ikhlasu lillah ɗum ɗon aray ka dewa ɗum noon o wi min nami bidiyam min ar rusul wa ma adri ma yufalu bi wala bikum e kadi min in attabi'u mi jokka illa ma yuha ilayya sina ɗum ko wahayina e an wa ma ana illa nazirun mubin min mi wonali si wona waajotoɗo tigi tigi on ɓanginɗo waajagol ɓanginowo ko waajoto kon andi sifa enen ko waajotono ɗen hino kukuru ɗum andi ɗum ɗon ay wowlowo ganda ko on woni e wowlude Allah wi fadakkir bil qur'an so Allah ndike goɗɗo kon woni kukuru ay goto andano ko ɗum fayɓe ɓen hulɓinirte ne maayi kullingi jon noon Allah wi ko qur'ana on hulɓinirte hayso ko paykum ma ko yeeto kon sa waɗi ɗum ɗo Allah lettoyte koy sa waɗi ɗum ɗo a maayi Allah no mari malaikaji piyoji ma ma podawara mo ha paykum kun ɗo yo kun janɗu kun anda e jaka ko Allah hulete tawi de mi naɓa ha bemmara so bemma tawima ɗo a anday non ɗum ɗon moƴƴa mi naɓete ka police ɗum ɗon moƴƴa si koto maari on huwodira ɗum ɗon fof moƴƴa yeeto on tigi sa waɗi ɗum ɗo a yehi ka Allah Allah lettete ta hulɓinir goɗɗo ben makko ta hulɓinir mo police ta hulɓinir mo tigi tigon bandiɓen ta hulɓinir mo goɗɗum ko fadakkir bil qur'ani man yakhafu wayid yeetumo sa waɗi ɗum ɗo Allah no mari malaikaji sa tawoy to ndi piyete de sa waɗi ɗum ɗo Allah lettete de ha neɗɗo on anda ɗo yo janɗu tawa ko Allah tun hulete wana kukuru ndu wana kullingi wana ben makko wana police wana goɗɗum go o wi in attabi'u min mi jokkade illa ma yuha ilayya sina ko wahayina an kon si Allah wi lan rawni mi yeeto on rawni so wi ɓawli mi wiya ɓawli so wi ƴawre min na ƴawre so wi jolde o wi juule mi haalana on juule hoore mi haalana on hoorugol o wi min ko ɗum de mi jokki min mi waɗanta hunde hoore an o wi wa ma ana min mi wonali illa nasiru si wona hulɓinirowo bomɓe ɓen fof ɓe naata yiide mo binu feññinowo kadi sa waɗi ki bonkiɗo ko ɗum ɗo marɗa sa waɗi ki bonkiɗo ko ɗum ɗo marɗa qul yeetoɓe ara aytum andi neelam yeetelam in kana si tawi tabiti laatike o qur'ana min indillahi kaka Allah o iwri wa kafartum bihi on yeddi qur'ana on ara on to jeeya ɗon tabiti wonde ma qur'ana on kaka Allah iwri a wi qur'ana wona goonga ara hihi koya ñaawan hoore ma ara on to jeeyaɗa kaka fennuɓe ɓen si tawi goongi qur'ana on kaka Allah iwri ma ɓayru goongi on heɓi janguɓe mon ɓen tigiri wi'i qur'ana ko goonga wa shahida shahidun min bani israil
seedi ke seedoto ɗon jeyaɗo e bani israila ɗum ko abdullah ibn salam ma bun sallam wondema tigi tigi on qur'ana on ko gonga nulaɗo on ko gonga mande annabayagal makko ngal hino e makko mandeji windiɗi ka tawrata e ka injila ɗin fof ima wondi e majji ko kanko woni nulaɗo sakkitoro on si tawi noon woni ɗum ɗo gongirini on yeddi haray ko honto jeya ɗon oɗo seeditike ala mislihi e hoore ko nde woni gonga kon foppu kadi fa amana kanko abdullah ibn sallami o gomɗini onon wastakbartum on mawnintinike inna allaha tabitino allah la yahdi o fewnata alqawma alzalimina yimɓe toñoɓe ɓen allah fewnata yimɓe toñoɓe ɓen si tooñe ɗuuɗi uytay hakkille neɗɗo ka tooñe ɗuuɗi o hakkille ɗen uytoto ka bandiyagal ɗuuɗi o hakkille ɗen ustoto enen kadi ala annduɗo ko wirni an koko feeñi kon tun annduɗa koko haalanaɗa kon tun annduɗa ko ɗum si allah wi en fata bayyanu si goɗɗo ari wi'i min e ben am men waɗiri ni ma min e nene am ma min e moodi am on ko criminel on no waɗiri ni wi hihi kono wata jaɓu hoolade 100% ha yiida kadi e moodi makko o sifo ma e ben makko ma e gore makko ma e miñam makko on ɗon kadi sifo anda e jaga ko ɗum ɗo woni ƴiyal kono gara lefol gotol ño e taaki ɗum ɗo fof islam en jangino ɗe suratul hujurat o wi piiji ɗin ɓay tun ko a julɗo a feññinay a tefay ha anda si haala sa tefata selu waalo ka waali selu waalo ka waali allah do o fewnata yimɓe toñoɓe nde sa woni toñowo ko janguɗa o a hawrodirta peewal ngal toñugol non wonde an a sikkay a toñata ñewugol lefol gotol ko tooñe angal rewgol allah ko tooñe fenande ko tooñe jeeno ko tooñe sirku ko tooñe kala tuma kala yedduɗa allah sa jingi kadi hara tooñi goɗɗo jingantake ko gonga kan tun jingante en jangino ɗum kadi suratu yasin fi habibun najjar jingannoɗo allahu subhanahu wa taala ha ɓe warimo o wi wa qala allazina kafaru lillazina amanu heferɓen yeeti julɓe ɓen law kana hayran hara o qur'ana ko gongan hara moƴƴere hino e nder o l'islamu nu ma sabaquna ilayhi ɓe jasuɓe arotano ko men e o islamu ɗo ɓe jasuɓe arotano ko men e o islamu ɗo en andi ko wigol sa yidey andi wono fuuta ha hande ko ɗum woni en heɓude ayi o ko ɓe wiyata ko sunna ko payi koye tun arata ɗo janga yurmina waajo ɓeymu ko baaɓe ɗo fof naatali wono alaji kaari en ceerno kaari en sayku kaari en ɓeeɗo fof naatali ɓay ɓeeɗo fof naatali ɗum wona gonga ni ɓaawo ɗo kadi ko noon ɗum wawno ko sukaaɓe ɓen tun diina kan ko sukaaɓe ɓen tun e diina kan 90 nder temedere a tawa ko sukaaɓe ɓen tun ɓe goɗɗo woni ha woni yummirawo ɗon ɗum diina ton jine makko ma woni ha woni ɓeyrawo ko fewndo keccuyagal mangu tawete yiiɗoma wono faalama an o debbo ma an o gorko yiiɗoma wono faalama no faala e golludu allah kadi ko on sayo faalama yamari cellal ngari ki ŋuytaaki foppu hino woodi ko fewndo on say yarhamkallah aramkila ko on say allah ha ton jine ma ko on say kadi wawuɗa rewde allah janngugol ko fewndo on say wawuɗa yani waɗugol kala golle doole ko on say wawuɗa ko on say wawuɗa jonno sa acci ha a nawi goɗɗo acca ha o nawi o nanga tiggagol no gila woni pay ko mo tiggaki ha o nawi ñiƴe makko fof soli yeeso makko fof ɓoomi o nanga noon tigga ko numo suuɗata hande kadi hande kay ala ko suuɗe hande kadi ɓe wi noon woosi qur'ana ko gonga no ɓe fayɓe adotano ko men e mum andi ka kefera yagal ka bandi yagal ka bidiya ko mawɓe ɓen heedata yeeso ka islamu noon ko tosoko ɓen woni yeeso ka islamu kañum ko noon gila law on nanay fi sahabajo no haale ɗo jiɓo ɗon hara son yetama histoire makko o heɓali 20 ans son yetama nune ɓenne abdoullah ibn abbas abdoullah ibn umar abdoullah ibn masud
ɓeeɗo fof mayde nulaaɗo accano ɓe heɓi ay 20 ans Aisha radiyallahu anha o ko hari o heɓaali ay 20 ans ko fayɓe ɗum nana toon no haale fi mum ɗum tawa enen hannde a yiyay ɗo mo 25 ans 30 ans tawa haa hannde tawa kanko tawa fayde o gaynata ay pus a yiyay ɗo mo 30 ans yiyamo 40 ans tawa haa hannde pussi ko gaynata ala ko debbo jom mbama jiiɗike tawa hannde wona fatiha moƴƴi wona tiggara nde ñiiɓi wona fussi ko wandi ala no jooɗi no yiddodira ɗo no defana yimɓe ñaama ɗum woni golle ɗe kañum no sikka ɗum ko golle na faññude min emoode amen yeddondirade hannde sitta yeddondirno ɗon kisa yeddondirɗo e Allah o sa a piiɗa nene ma ɗum hawnaaki mo juulata ma janngata si piyi nene mum ɗum fof nu par ce que ko woni e wadde to ko ɗum toon ɓuri mawnude wa islam yahtadu bihi si ɓe ko aywa ngal ko fellitangal si ɓe hooreɓe heeferɓe naataali ka diina fasayaquluna arma ɓe jaasuɓe fanɗuɓe ka diina ɓe wi'a no gasa haasa ifkum gadimu no gasa o diina men ko fenade neɓude ni par ce que ɓe mawɓe ɗo fof ɓe jaɓaali naatude ka diina noon mawɗo yaagal ngal kono faamirɗa diina o wonirɗa mawɗo kono ronkirɗa faamirde o wonirɗa jofoojo e kadi janngugol ngol ko feere faamugol ngol ko feere gollitirgol ngol ko feere ko kala heɓuɗo ɗiɗo tati haray o malaama woɓɓe no janngi haa gollitirta woɓɓe no gollitira haa janngaa e pus woɓɓe no faami haa janngaani woɓɓe no janngi haa faamaani ɗiɗo fof ko perde tuma yiɗa mo annda diina no gollira diina iya goɗɗo no salligo tawa naano iya goɗɗo debbo no juulata ɓanndu ndun fof mo hacciti sifa ɗin piiji ko ɗum woni ko landa kon ka diina yimɓe alijanna ɓen ka heɓoytoo ɗon ko jannguɓe ɓen ɓe faami ɓe gollitiri ko ɓeeɗo tata ko gooto noon o duwa wonde si ɓe senditike tun hara e moƴƴaali ɓeeɗo no wawi wa kereeje en anndi kere ɗiɗi kañum defata kereeje ɗiɗi defata abadan ko maaɗe timma tati tun wurere nden jooɗo e hoore majji sa sorti wootere hara e lanni si a itti faamugo hara o perdi sa itti janngugol ngol hara o perdi sa itti gollitirgol ngol hara o perdi ko maaɗi tati noon ɗi heɓo on no janngi kono so hukkoliri aɗa wayna ko sikkunoɗa ko haa ɗon kadi fof boni ko ɗiɗo tati ko neɗɗo noon yo toro Allah yo Allah hokkormo gandal hokkoramo faamu newnanamo gollitirgol si ɗiɗo tati ngako ko won tigi perdoye na ɗuɗugol gandal ngal woni probléme wona wigol on ko wolana o faamay ko ma application o ara ko jannguɗa ko gollitira en anndi noon enen ko weli fi gollitirangol en ko juulugol ngol andi juulugol ɗum ɗon no weli fi haa feƴƴiti ɓoorugol no weli fi haa feƴƴiti hajjugol no weli fi haa feƴƴiti ko piiji ɗi haalante ɗen ka qur'anu yen waɗu tawa ɗiɗo on wona ɗi jama on fof kafi ko an tun waawi ɗi waɗde ko ɗiɗo metti fi kala ko yimɓe ɓe yi'ata kon no weli fi haa feƴƴiti ƴewgol hajju ɗo no weli fi juulugol ɗo juulida yimɓe no weli fi argol ɗo janngida yimɓe no weli fi application on noon ko ya waɗu an tun sa immi jemma ko ya immo juula ɗum bere jemma ko ya immo juula ɗum welaafi Allah tigi no wi ɗum inna nachi'ata al-layli hiya ashaddu watan wa aqwamu qiila ɗum wela gollitirde accugol fenaande accugol jingugol tefugol haa annda ko goonga si wowla ma si hoolo ko sifa ɗiɗo piiji ɗum wela gollitirde kala dewal ka tawi ko an tun lannda ya waɗu ngal dewal wela gollitirde ko ɗum hollata enen ko yiingo ngon yiɗuɗen ko yiingo ngon yiɗuɗen no gasa diina si anna Allah o fof naati wakkilo wona toon si fof yalti wata yaltu parce que kendeyagal ko wala si wona ɗum si fof janngi qur'an janngu qur'an janno ɓiɓɓe maɓe si fof janngali janngu janna ɓiɓɓe maɓe ta ɗaɓɓu majorité yimɓe heewɓe ta ɗaɓɓu ɗum fewde ta ɗaɓɓu few fi fof naatima naatali si fof tiggike an kadi tiggo si fof tiggaki an kadi tiggo si fof jaɓi jombede ko ya jaɓu si fof jaɓali ko ya jaɓu si fof muññike ko ya muññu si fof muññaki an ko ya muññu si fof boni ko ya wonu moƴƴo si fof moƴƴi ko ya wonu moƴƴo si fof boni wonu moƴƴo si fof moƴƴi wonu moƴƴo o wi
wa min qablihi o wi joni ƴetten exemple on o wi waɗen misal ma waɗen eɓɓore ado qur'ana on arde ado o nulaɗo arde kitabu Musa deftere Musa nden arno imama nden ɗon kadi ko yeesore num e tindingol yimɓe wa rahmatan ko nde yeesore num e tindingol yimɓe honno ɓe heɓirta yurmende. Allah wi joni ndaare histoire annabi Musa on komo ko baɗɗen natuno ka ko fayɓe ɓen fewɗon sagay ko maccuɓe ɓen e fayɓe ɓen e ɓe alano geɓe ɓen ko ɓe ɗo naati Fir'auna en marnoɓe gradiji ɓen fof ɓe natani ɓen en yika ɓe halkiɗon diina sa jaɓi wondema an ko an woni tedduɗon sa watna lila perde sa watna lila ko perdi arata Fir'auna ndaare wonnoɓe ka palle ɓen fop yeri jaɓunoɓe ɓen fof ko suuɗiɓe oyamo janguɗen e suratu Ghafirin on ko suuɗiɗo mo wiyeteɗo Hisqiil on ɓeygu Fir'auna ko suuɗinoɗo naati ka dina ɓay Fir'auna andi Asiyatu o naati ka dina Asiyatu ko piyanoɗo ha tetekki ɗi yaltiri ka hakkunde koyɗe koni o wattiniri si o waɗi duwawo makko e suratu Tahrim ɗum ɗo koni kono moko baɓɓen fof joma grade en fof ɓe jaɓano natude ko sukaɓen tun ko ɗum ɗon tun ko ɗum andi ay ɓennata wayna ayo sunna ko yimɓe ɓe ala geɓal e fattuɓe e maccuɓe ko ɗum ɗo tun natata ko ɗum karam ko batini ɓen ko ɗum ɓe wiyata yon ɓe anda geɓal ɗiɗo piiji ɗi wowleten ɗo fof ko hakkunde men gaɗi woni fi goɗɗo ko fattujo ɗum an pesatamo natoygol aljanna a ɓuramo ka Allah o ɓuramo ka Allah fi goɗɗo woni maccuɗo a ɓuramo ka Allah o ɓurama ka Allah so rewi Allah o natoy aljanna wacce ɗon si goɗɗo woni ko jasuɗo o alano geɓal ɗum ɗon ka islamu kañum wona non ko inna akramakum indallah atqakum kala no neɗɗo on wawi wonde so jaɓi diina kan o gollitiri ko oɗo woni ɗaɓɓa ɗon kala no wawi wonde siko ndiman ka ko hiɗen tan jini enen ɓale on fof a ko leñol nulaɗo ngo wiyete ɓuri wonde lasili yon noon bappa makko bappiraɓe makko ɓe majorité on fof ko yiite yahata joni sa woni lasili ana to yiite on nafete ko honum ɗum nafete islam kañum ko hunde nde jasinɗa nde a taway ko ɗum mawni ka Allahu subhanahu wa ta'ala iyo ni no fi yeltidirgol makka ka yaheten ɗo ka yaheten yahe waɗe ɗi tournage ji fof ɗi wangagolji fof safa e marwa fof koko korɗo na dimo de koko korɗo wanno kon ɓeygo annabi Ibrahima Hajar koko wanno kon sa yehi ko ɗum waɗata ɗum watta kadi farilla kadi korɗo de wana e dimo ko wanno kon africain jo kadi de ko wanno kon on turumo wanno ɗon ka kaaba ɗon ma safa e marwa ɗon ko ɗum watta ka farilla mo yehi hajjo waɗa allum hajju makko on sellani si wona ɗum annabaɓe hewɓe feƴƴi annabi Ibrahima annabi Ismaila ɓe ɗo fof golle mum ɗen wattaka ka hajju tawete ko oɗo debbo raɗaɗo mo sina mum raɗi naɓa e o désert ɗo tawete ko golle makko ɗen wattete ka golle hajju rimɓe gila anna on day wattaka andi ɗum ɗo ko jangina yimɓe ɓen e jaka o mawnintinare ko hakkunde men ga woni ka Allah to ko golle laaɓuɗe o landi nulaɗo kadi yetti sahaba en fof ko Bilali aɗoyto natude ka aljanna haysi ko nulaɗo aɗoyto nulaɗo wi mi hoyɗi hiɗen naata aljanna kono non ko koyɗe Bilal ɗen ɗum mi hayni yeeso am andi ɗum ɗo fof andi artira e hakkille neɗɗon e jaka ndiman kaku ko holli ko golle ma moƴƴe ɗen sa gollali ko moƴƴi wona dimo de aray ko ɗum o wontoyta aw wonande yiite ngen o wi deftere Musa nden arino janguɗo histoire annabi Musa fof kamɓe heɓe wadde maccangaku duuɓi 400 hiɓe kurkede ko ɓeeɗo nulal ngal ari e mum Firawna wi menen kala ko ardi ka runde menen men gomɗinta Musa en ko maccuɓe amen ko Yusufa addunoɓe ɗo Yusufa ko maccuɗo arno Egypte ɗo joni noon ɓe waddunoɓe fof wona e maccuɓe ɓeɗo menen nulaɗo ka runde yankoje menen min yettata ɗum ko ɗum ɗo waɗi ha fuu ɓe perde Israélien ɓen kadi o juif e chrétien kadi ko ɗum heɓi ɓe wi nulaɗo
koye Hajara o yamo wolden fi Makka to ko ɗon geygol nulaaɗo ngo yaltiri ko maccuɗo on ka runde yewri menen min gomɗinta on menen min iwa ka miside min yaaka runde non wawata ɗum ko ɗum siko heewi ko Allah wiye ko bakayam bay ɓe gomɗinaali kono ko bewre tum ɓe tan ñiino enen kadi so wiyano haray e nulaaɗon ka runde to yalti so walanoki busi yayno aljanna andi enen piiji ɗi wowɗen ɗi iwata ka hakkille men ɗi wawata iwde few si oɗo wiyama hande kadi ɓeeɗo ɗiɗo ɓe jaatodiri hay si ɓe jombidiri ko satti fof ko satti awore oya ka jaatigo mum ɗa o famina ɗon ko ɓeygu makko hay si ngal haɓɓama de hande kadi yiɗono ko on ko jaatiɗo e yande sa woni ɗo ha a feeti ko andi a feeti a dikkata ɓaya deƴƴa tumbe yetma he andinoma ko feetu ɗo a wowlay ha tumbe yetma he andi noon ɗi arti ko waɗɗa o ko sa ɗaɗiki a wetuma he seeɗu findingo waɗa ona andi o ko feetu ɗo an ko waɗɗa o a dikkata hande kadi enen ko noon wawɗen kala si hunde ƴawi e hoore goɗɗo haray lanni hande kadi si a faala ko anna Allah on fof wiya yarin ɗi kamɓe ko ɓe andi a wonata di ko macciro e andi ni selen portano en ɗon enen ko nun andirren ka islam noon wona noon arino e saayi a tawa hinoma ɗo an ko adimo bemma no nangaɗa no watta maccuɗo ka hella kokotiye ɗo mata ko nene goto koto ma no nanga no waɗe to maccuɗo an ko adimo ɗo ɗum holli wona leñol si tawi gongi no islam on wiri noon hino tabiti si gongali ko fenande gomɗintake ɓew wa haza kitabu musaddiqun nde deftere ko gongi nde ko hawrodirde lisanan ɗengal arabiyan e haala arab li yunzira fiyo nde waajore allazina ɓen zalamu toñuɓe kono nde ɗo kadi wa busra ko nde welo welo inde weltina kono ko lil muhsinina de golloɓe ko moƴƴi ɓen sa jangi ko moƴƴi ko baraji wodanma sa juuli ko moƴƴi ko baraji wodanma si a parike ha moƴƴi ko baraji wodanma kala golle hunkun golluɗa haysi ko an kun nafata a yoɓete kala bone rewɗo e ma tawi imanu ma no timmi a yoɓete hande hiɗa jomba si a yennama si a piyama si a ɗalama kala ko heɓuɗa e sonja a windante moƴƴere kala moƴƴere kadi nde waɗɗa si a defi si a wuppi si a fitti a yoɓete feere ɗen ɗon golle ɗon kadi ko joddi wodanma hay sa defi a ñaami a windante moƴƴere si a woni yedduɗo Allah kala ko golluɗa a windantake moƴƴere ay fus sa faala a juula sa faala a hoora e fus a yoɓetake sina bone taare naafigiɓe ɓe juula ɓe janga ɓe hoora ɓe sakkoto kono fus ɓe yoɓetake waɗiroɓe yingo ɓen kadi ko noon wayi wowa busrande yeetoto moƴƴimɓe ɓen no wodani ɓe aljanna no wodani ɓe ila masha Allah lahum ma yashauna fiha inna allazina tabitino ɓen gaalu wi'unoɓe rabbuna taguɗo men on jeyɗo men on arsikowo men on ko ɗum ɗo wiyete tawhidur rububiyya ko waɗugol Allah goto ka tagugol ko Allah tun tagilan Allah tun arsikatalan Allah tun nawnintalan Allah tun dikkintalan ko ɗum wiyete tawhidur rububiyya ɓe jaɓuɓe ɗum rabbuna Allah summa refti istaqamu ɓe wujjata ɓe fenata ɓe jattata ɓe jeenata ɓe sirkata ɓe juulay ɓe jangay ɓe hooray ɓe tiggoto ɓe waɗay ko moƴƴi kon fab ko ɗum woni summa istaqamu ɓeɗo si tawi mayde tawi ɓe o alhaali ɗo e o none ɗo yoɓe felluto fala khawfun alayhim kulol alanaɓe laakara ka ɓe suti ton wala hum ɓe wonali kadi yahzanuna suninteɓe on no acci jawdi e on no acci paykoye to soko e on no acci ɗum ɗo e ɗum ɗo Allah wi taw maapo heɓa e ɓuri ɗum si acci rewɓe Allah wi a heɓa e ɓuri maɓɓe siko ɓiɓɓe accuɗa a heɓa e ɓuri ɗum siko jawdi accuɗa a heɓa e ɓuri ndin taɓe hulu laakara ka ɓe suti ton wata ɓe suno ko ɓe acci kon kadi ɓe heɓoyay ko ɓuri ɗum andi si a majjirama 1000 francs a jonnoyama 10 millions andi ara hande kadi a yejjita fi 1000 francs ma sina ara ko Allah yi ay ki 1000 francs sefa goɗɗo jonnoyima 10 millions o wi sabu 1000 francs majjirnoɗo ma andi hande kadi sa woni wolugol fi 1000 francs ara e holli an ko Allah yi fo a handa e mo nge jakka ara e handa e mo
o wi ulaika ashabul janna ko ɓe ɗo woni sahabaɓe janna ɓen wondi ɓe alijanna ɓen kono ko Allah wino kon de a hijir ko wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin a jangay qur'ana ha mayagoy a tiggoto kadi ko ha maya a ɓorota ko accita hoore ma si a hooray ko ha maya ko kala golle ɗe waɗata Allah wi a continue ha maya si a continale ha mayiɗa koko sakkitiɗa kon yaadata ko sakkitode nden ko nden ɗon ndaare hay on rewɓen gorko sakkitiɗoma jombude on ɗon woni gorko ma on kaali janna kala ko sakkitiɗa huude kon ko ɗum ɗon hara yaadata mo siko dewal ko ngal yaadata e mo si tawi ko bandiyagal kadi ko ngal yaadata e mo na ko waɗiɗa gollude kon de ɗum sinulaari wata on hawno golle goɗɗo de habbe ha andon ko o sakkitori ko ɗum yo Allah hokku en sakkitode moƴƴere o wi ko ɓe ɗo woni sahabaɓe alijanna ɓen khalidina ko ɓe luttoɓe fiha ton jasa'an ko joddi bima kanu ya'maluna sabu ɗum ko ɓe laati hiɓe golla ko yurmede Allah nden natirta alijanna kono heɓugol nemaji bussi bussi ko golle maɗen ayiɗo Allah wi jasa'an bima kanu ya'malun ko sabu golle maɗe yo neɗɗo o gollan kadina ɗo ha o maya harawdera yaade ɗum welaafi andi kaka moƴƴere heɓorta ɗon fof ara seytane no sakkima seytane ara no jooɗi ɗum ndaare janngugol ɗo ɗum ɗo e welde fiimu hiɗa jooɗi ka laaɓi posti ventilateur no wife a tampata kono ara hay ɗo mo ɓeyno maapode e hoore mum par ce que caɗele aray toon seytane kadi so wonsi ndaare goɗɗo gila o jomba duuɓi noogayno ɗo heɓe capantati capannayi ñande o a defa ñande o a defa ñande o a wuppa ñande o a lootay ñande o sa bamba kuma oya sekki kuma ma kuma no ga reedu tawete ɗum ɗo goɗɗo wiyatama jarama goɗɗo wiyatama wakkilike ɗum ya golla ɗum ñande hay si hoore ma muusi a wi hande ari hoore an no muusa ay o ko naafigiiru bonnduni an menen ɓe fayɓe ɗo fof min wonay ɗo hara min ñaam an hay sa maayi an anndi ton minen yo min heɓo ton komin ñaam yurmede ala ɗum ɗo fof si tawi sakkitaaki dewal Allah ngal moƴƴaali a perdre kono ɗum ɗo fof ko a yoɓeteeɗo ko ndi joddi ɗo fof tumbindiroyteeno jonneɗa ñande janngo okkeɗa alijanna o kono ɗum ɗo welamarde de rewgol Allah no weli fi kono yanganagol ɓe yimɓe mara ɗum ɗo ha tawoya Allah hara a waɗali yiingo a yennaali o mo waɗanɗa ɗum ɗum wela gollude daare ɗo hay sa hokki goɗɗo ɓiɗɗo ma o ko Alaji Muhammadu en ɗo ɗo ɓe mi jombanno son fotti ɗo accita e golle maɗen fof jokka golle maɓɓe ɗen ha ñande waynodirɗo a solay paɗe maɗen to yaha an a wattota ko paɗe ono keli son fotti tun a wi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu a nangi lawol ma e tama e hunduko gisa ndaari min e Ibrahima ɗen fotti a sikka yaaden a sikka yaaden e haray ko aaden e on nun joni haray ko aaden e on nun a sikkay na min okkimo Fatumata mo ɓe janɗina ɗum ɗo ha wawa sa hande kay hay si a juulata jangata sa teddiniɓe kamɓe aray ka se on ko moko ba ɓe mi okki ɓiɓɓe am ɓen fof mi alawa on ɗo on ko moko ba wonde ara o juulata o jangata o wata juulude wanda eno hoori hay fusi ko wande ala kono ɓay o teddinayɓe o wallay ɓe ha reedu ndun heewa aray lanni hande kadi ko moko ba on ko dimo tigi tigi on ɗum ɗum fof ko sama kala wi ɗum na reedu ma ɗum holli goɗɗo no moƴƴi tigi tigi on ko dewal ngal moƴƴe naatugol alijanna ɗum wela fi koy par ce que golleji ɗi no ɗuuɗi ko naɓata alijanna kono si Allah wa'tasimu bi hablillahi jami'an Allah wi no ɗuuɗi de ɓayen yaali hande ɓoggol gootol min ɗo mi yaali ɗum kamen ɓoggol tawa ko ɓoggol gootol min mi yaali ɗum garamwol ko fuɗɗi koye koyɗi tati nayi jowi haa ka hattoyi kono a taway ko bussi waɗa nder ton fiye won ɓoggol kendewol si juutay ko ma ɗum waɗe si kelɗay ko ma ɗum waɗe diina kadi ko non wayi an a hoolorta julde tun
ma holora waare ma den tum ma holora tiggare ma den tum ma holora min miɗo jomba ma holora min komi ɓi halal ma holora min komi dimo ma beŋan ko sayfujo ma ko minen woni ɗum ɗo famille nulaaro ɗum ɗo fof nafata fus ko golleji ɗin fof a gollay ɗum ɗum gasi ɗon e ŋarde kadi ka hakkeji andi ko honɗum e honnude naɓata goɗɗo yiite ko honɗum e honnum naɓata goɗɗo yiite ko bakkatu e hakke ko bakkatu e hakke sa yeddi Allah ko bakkatu marɗa sa bonni goɗɗo ko hakke e bakkatu marɗa jonnon bakkatu ko jani e cewɗi woodi ɗin ɗon naɓay jani ɗin naɓay goɗɗo yiite kala julɗo mo cewɗi naɓi yiite aray ko huɗaɗo sa sallikike bakkatuji ma cewɗin fof iway sa juuli ɗo haa futuro heewa awin bakkatu cewɗin fof ittete sa hoori suumaye haa suumaye bakkatuji ɗin fof ittete sa hajjoyi hikka haa ko arata sa hajjoyi aray fof ittama si goɗɗo jooɗi ka hawi hade bakkatu cewɗo aray oɗo ko layi fo joni amma noon siko jani ɗin a wujjay a fenay a jeenay ɗiɗo ko ya tuubu wiye laaɓuɗo tawbatan nasuha hakke noon ko ɗum ɗo ɓurata en tampinde hakke a wonata ñallala ño'aali goɗɗo a wonata ñallala aybinaali goɗɗo te ɗum welaafi ɗum welaafi a ñawloto ya mari a yoɓata ɗum fof ko hakke ni hakke a kontay ha tentini non wonduɓe ɓen ange ɓe ɓiɓɓe ma ange moodi ma ange ɓeygu ma hakke ko woni ɗon kon ɗum ko probléme ɓayle ɗum ɗo fof jittidiroyte ɗum ɓennata wo ñawore nden ka darngal humpaɗo o yo ndaaru ka Allah e annabi Ibrahima yewtuno ɗon rabbi arini kayfa tuhiyil mawta ɓe wi woya janngo on paasi ɗon ɓay Allah wi mo fa hus arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayka nangu colli nayi ma gertoɗe nayi ila ma sha una leeɓi ɗin e tewon taƴu koyɗen wallina to una fof ha wona unture wotere yaha ka laaɓi pos waɗaɗa unture to unture daroɗa hakkunde ƴetta nde hoore ɗo wiya kaari tew ko woni to kon eko woni to e leeɓi mum ko ngal ɗo jeyno kon fof sortoto ara siŋodira ɗo ha ngal timma o tokka hoore nden wonta dontunal ngal joggata ko même couleur on même taille on fusse ala ko ŋakki eyi kadi ko noon kadi ka ñawore si arama yaduwa ɓiɓɓe ma ɓen yaduwa nene ma e ɓen ma yaduwa moodi ma yaduwa kiliyanɓe ma ɓen yaduwa siina ma yaduwa kawtal ma ɗum ɗo fof ko jittidirte mo ɓe hettay ko mum joni noon yaha ka peeseteɗo woɓɓe ara ala ko peese haysi kañum si wattama ka bagasiji mum toon peesama peesata e pus eyimo ko ba aro e ñande janngo tawa fof ñewol no ɓuri mo teddude hara so ƴawi ka balance memminotako ko ɓen wiyete khasiru anfusahum ko ɓen foygintini hoore mum ka balance ɗo ko fi hakkeji wonɗen e haalde de hakkeji ɗin tagore nden fof ko nulaɗo ɓuri jogade hakke e hoore mum si nulaɗo wima ya waɗu nenema e ɓenma wimata waɗu ko ya dampuɓe to ɗum fusse ala bakkatu yeetoɓe a sali koko nulaɗo wi kon waɗata si tawi woni ha an jombama moodi ma wi ko ɗum ɗo waɗede tawi yeddere Allah ala ton si nene ma e ɓenma wi ta waɗu dampuɓe to ko ɗum ɗo waɗete he yiide mawnge no waali ɗo yo debbo jooɗo o miijito o janga ha o considéra moodi makko ɓuri nene makko e ɓen makko yiide jana no waali ɗo andi tawete hakkille makko ɗen no jaɓi o moodi an ɗo kun ɗo e jaasude kun e foygitade kun e angal dépense mum oɗo miɗo haani wallude o miɗo haani teddinde o miɗo haani toppitade o ɓuri nene an e ɓen an nden toɓɓere no hulɓinani wonande rewɓe nden naadoya e ɗuɗɗo yiite par ce que seytane jaɓata yon noon ko si moodi ma feƴƴi si nene ma hewta ɗon si nene ma feƴƴi ɓen ma hewta ɗon si ɓeɗo feƴƴi si bappa e ka wara ko ni ardi si nene ma e moodi ma e ɓen ma yeddodiri e yamirore nulaɗo ko ya seluɓe fof waɗa ko nulaɗo yamiri ko si nene ma e ɓen ma e moodi ma luutodiri ko ya selu nene ma e ɓen ma jokka yamirore moodi ma ɗen en tant que lundaki Allah
ko ɗum non woni ɗo Allah wi wa wassayna al insana bi walidayni ihsana min ŋacciri neɗɗanke fof teddingol nene mum e bemmum ɗo minen worɓe ɓen ko muddatul haya onon ko ha jombe ɗon si tawi on tigi jombama aray hakke on eggi hande kadi ko modima andi kadi wonde seytane jikkuji bonɗi ko addata kon a taway jaɓata wakkiloɗa par ce que ko ƴurnata waya kon a taway tigide on a jaɓata o jaɓata fiji ɗon o jaɓata jari ɗon o jaɓata wonde a yaalaji mon a gonira wonde a janggay ha wiya no hande si ɓe yari men fijiday ko nden ñande tawata seytane wiya o miijota ɓengu ma o min mi hoolaki o ndeya ɓernde andi ko ndeya ɓernde woni seytane ndeya ɓernde conseil mo gila o yaltika golle ay ɓengu ma no min mi hoolaki o ndeya ɓernde wiya non aray dey tigi tigi o no min mi hoolaki o gongina ndeya ɓewde ko sa fuɗɗike jalde moɗa botti e son ay hande kam mi ñalmi probléme men minike an ye jogi no hande aden wel hande aden tigi tigi on ɓerkumma no henti ko seytane pompa e maaso ha yiwriɗama fayde o nunnata Allah no wi min ŋacciri neɗɗan kedey wolande nene makko e ben makko yo moƴƴo e maɓɓe ta ɗaɓɓu gonga e hoore nene ma e benma si a jombama kadi ta ɗaɓɓu gonga e hoore moodi ma muñño tan ɓay ko alijanna woɗanma ɗum sinulaɗo wi iza sallatil mar'atu khamsaha wa samatu sahara wa ata'at ba'alaha dakhalatil janna si tawi tun a juuli wagutuji maɗin joyi no haniri no a hoori suumay a ɗoftike moodi ma haray so fini an alijanna kon jeyi hay si hakke naɓi maka yiida yaltoye ɗum wela e buda Allah wi pourquoi no goɗɗo no teddina nene mum e bemmu o wi ndaari hamalatuhu ummuhu nene makko reedimo karhan e hoore tampere ndaare rewɓe goo harano ɗewli ala ɓandu si ƴetti reedu ko tutugol e tuttugol e yawgol labutane wana ya memmino wana ya gollu ɗum soñjoda e ɗum ɗo lebbi jeego ma jeɗɗi ma jerati ma hitande ma duuɓi ɗiɗi hamalatu ummu kuran e hoore tampere e hoore soñja wa wada'atu jibingol ngol kadi kala reeduɗo tawi na premier reedu makko ndun ko fi jibingol tun o anditata ko ɗum si woɓɓe a wiya yo acci mbobo mum on ƴetowano men mi wona pere par ce que imo andi hunde no yeeso ton jibingol ngol kadi ko kurhan ko tampere ko tampi lebbi 9 ɗin ma lebbi 10 ɗin fof jibingol ari o yejjida e ɗum ɗon fof hande kay ko ɗum ɗo maabintam wa hamluhu wa fisaluhu reedugol mo e entugol mo 30 shahran lebbi 50 Allah wi dow to wal walidatu yurdina awladahunna hawlayni kamilayni duuɓi ɗiɗi timmuɗi ɓe wi non joni ko moƴƴamma waɗugol na waɗɗi ɗum ma de na farilla e hoore ma si a reedi lebbi 9 muynina lebbi 21 andi ko lebbi 50 non Allah wi muynina ɗo ñaawore nden ko Allah holli reedu ko lebbi 6 ko moy lebbi 6 woni ala lebbi 6 reedu ndun duuɓi ɗiɗi muynugol na ɗum woni lebbi 50 o reedama lebbi 6 o muyninama lebbi 24 woni lebbi 50 woɓɓe wiya gasi joni sharia on ko Allah holluma sa reedi hitande ko ya hande kadi haray ko lebbi 50 a waɗi lebbi 12 no heddanima lebbi 20 honno comment on appelle 10 noon hara heɓi lebbi 50 sa hoori sa jibini ani sa reedi lebbi 6 yo taw a muynina e duuɓi ɗiɗi sa reedi lebbi 7 ko lebbi yani haray ko ya uytu 10 koko no ga ɓeydori o ko noon to uytori ko noon muyninirte no ga reedu ndun janɗiri o ko noon muynugol ngol uytori ko
ko lebbi capandate Allah wi fi fof woɓɓe wino sharia on ko haala ɗo reedu moyen lebbi jeego ala gila lebbi jeego ko reedu hande kay ɓe wi hay muynigo kono ɓe wi wana farilla si o jibinama muynini duuɓi ɗiɗi probléme alata feƴƴi tun e duuɓi ɗiɗi ɗi duuɓi ɗiɗi ɗin ko yahata ɗon imo ñooki o ñooka yo c'est bon kono hino moƴƴi noon yaara o sharia ɗo kadi si lebbi ɗin ɓeydike ga ɗi uyto ka muynugo sa reedi lebbi 10 muynina lebbi 20 sa reedi lebbi 11 muynina lebbi 19 sa jibiniri lebbi 7 ara ya andi hande kadi ko lebbi 10 onno lebbi 23 muyninta kono non ɓe wi'i ɗum noon woni wa hamlu wa fisalu 30 shahran ɗuuɗi haala ha ewi ndaari no nene makko soñji fi makko hatta iza balaha suddahu ha o woni sagata ha o woni jiwo ha o woni hande kadi o kelɓi wa balaha 40 sanatan o heɓi duuɓi 40 kaw heɓata duuɓi 40 ɗo nene makko e ɓe makko no yaada 50 e ko fawi 60 jeeɗiɗi hande kadi a wontimo ko ba ɓe wonti fayɓe qala o ya rabbi awzi'ni Allah newnanam an ashkura ni'mataka allati an amta alayya newnanam mi jarna on nema mo moƴƴiɗa e am ala alayya e dow an wa ala walidayya ko moƴƴiɗa e jibinɓe lam jibinɓe ma ɓen haysi o reedi o dogata himo huli to waɗa ndu reedu makko bon si o jibini kadi aray mo maapi fi kum bobon ha duuɓi ɗiɗi ha on janɗa ha o wona moko ba ɗum ɗo fof emo maapanima annabi ya jaka e on ande islam ɓay wona ya sintu koko Allah wima fof waɗa ɗum ko wima yaccu ko fof acca joni noon kanko wi haqqe ɓeɗo yanganade ma hootiga moodi ma si tawi kadi ko julɓe hooliɓe Allah ɓe yettoma kala ko waɗanayno ɗa mi waɗa moodi ma ton si on feppodiri ara min a waɗani lan ko waɗete kon fof so on feppodirali ara a tampininena par ce que ɓe yennayɓe min wawata newde bandijo no neya min ganduno na ɗo ɓiɗɗon o a sikkay ɗo an sa waɗi moodi ma ko hoore ma waɗa kono ta nene ma e bemma ino yenne ɗo newnanan kadi wana amala sala mi golla golle moƴƴe tardawde yiɗuɗa yarniɗa wa aslihi li moƴƴinanami fi zurriyati okkami ɓiɓɓe moƴƴuɓe neɗɗo fof no duwa wadde duwa yo Allah hokku ɗum ɓiɓɓe moƴƴuɓe e hoore duwa makko kadi o orienta ɓiɓɓe makko ɓen ka moƴƴi ɗon andi Allah na makkilo ay goto sa toriki Allah yo Allah hokkore ɓiɗɗo moƴƴo ado a jombede a toriki Allah ange nene ma fof yo Allah hokkoro modibo moƴƴo na ya subhanahu Allah de yo Allah hokkoro modibo moƴƴo a heɓi moodi hande kay toro Allah yo Allah hokkore ɓiɓɓe moƴƴe duwa annabi Zakariya ɓuɓɓe moƴƴuɓe hande kadi so jibinama non hollamo laawol ngol mo iili ko ɗum ɗo wiyata mo ñaamay ko ɗum ɗo wiyata mo waaloto ko ɗum ɗo wiyata mo yaltay ko ɗum ɗo wiyata mo waɗay ɗum ɗo ko hande kay o nangi laawol ngol sa juulay ko jangete kon fof ko Qur'ana ɓuri ko heedi ɗon ko hadis on ko hedditi kon ko puyɗan hande kadi ko ya janngo ɗum no famira fusse ala ton ko ɗum ɗon hande kadi o hollamo ɗum ha na yawi min ɓay min duwa on yoni hollamo noon tindi e taari tun e puyɗan e dessin inni na min tubuto ilayka mi tuubi mi ruttike kama wa inni minal muslimina miɗo jeeya e julɓe ɓen ulayka ko ɓeeɗo Allah wowli fi ɓiɓɓe ɓen wowli fi nene e baaba ha o wi ulayka allazina nataqabbalu anhum ko ɓeeɗo min jaɓanayɓe ahsana ma amilu ko ɓuri moƴƴude ɓe ko ɓe golli wonata jawasu min yawta kadi an sayyiatin bonɗi maɓɓe ɗin min watta ɓe kadi fi ashabil jannati jaaɓe yimɓe aljanna waada sidiki ɗum ɗo noon ko fodore gongare allazi nden kanude ɓe laatino yu aduna hiɓe fode ɓayna fi Allah firte ɗum ɗo watta ɗo ka pulal ɗum ɗo hino serti wallazi on qala li walidayhi wi'an ɗo nene mum e bemmum uffil lakuma wissi mon ata idanini e on fodaylan onon ɗiɗo an ukhraja kami immitoto wagadi halatil ɓurunu ebba gire heewuɗe jamaji heewɗi feƴƴi min gabuli ko adilan ɓe immitaki on wiyata mi goɗɗo immitoto wa huma nene makko e ben makko yastaghithanillahi ɓe toro Allah ballal
ɓe wi'a waylaka he bone ma amin hoolo Allah inna wa'dallahi no fodore Allah nden haqqun ko goonga ko yaɓuulo ma haasa ko on ɗon e haalde ko wona lillah satirul awwalina so wona tindi adinoɓe ko puydan tunni ɓe wi Abdourahman koya miññirawo Aisha on mo ɓeya ko koto makko kanko e Aboubacar e ɓeyngu ɓe nene makko ko ɗum ɗo ɓe waddayno kanko o neɓuno haa so naati kadi na ɓe gerduno haa ɓe ronki ɓe waɗanimo ɓe noddimo o sali ɓe waɗanimo duwa o kanko haalayno ɗum ɓe waɗanimo duwa après o naati ko gosordu makko ndum nulaaɗo sakkiti gosorde simaayi Abdourahman ulaika allazina haqqa alayhim ko ɓeeɗo ɓe ƴaggamɓe nene mum e ɓemmu ko ɓeeɗo wajibi e hoore mum algawlu konngol lette ɓe tawtoye kadi fi umamin e jamaji kadi halata ɗi feƴƴina min gabulin ko adiɓe min al jinni wal insi morde jinna e yimɓe innahum kanu khasirina ɓeeɗo ko hayruɓe ni ko perduɓe ni Allah wi wali kullingo e bomɓe ɓen e moƴƴuɓe ɓen fof no mari darajatum ɓurdalji min maamilu ko ɓe golli kon sa ɓuri gollude ko boni a ɓuroya yiite sa ɓuri gollude ko moƴƴi a ɓuroya aljanna moƴƴo wali yuwaffiyahum Allah yoɓa ɓe timminana ɓe amalum golleji maɓɓe wahum kamɓe la yuzlamuna ɓe tooñetake lakara ko la tazlimuna wala tuzlamuna a tooñetake wata naɓor tun tooñe wa yawma yu'radu ñande aɗoyte ñande sunnoyte allazina ɓen kafaru yedduɓe alannaari ka hoore yiite ɓe aɗire wano liƴƴi ɗin juɗirteno si ɓe sonki pourtant minen kadi nde min golluno ko moƴƴi min juuluno min hooruno min jombano min tiggino ɓe wiya non azahabtum on bonnuno tayyibati ko golle mon moƴƴeɗen fi hayati ko mo duniya ka gurdam mon aduna wastamtatum mbiya waɗuɗon ton ko faala ɗon waɗuɗon ambiance wi ko faala ɗon tun fali yawma hande noon ɓay on golluno kono ko amilatun nasiba ko yangi mere fus on janguno haa hunjiɗon haa firuɗon kono on gollitirano tawi ɓe jangano ɓen no ɓuri on hande tujje zawna ko on yoɓeteɓe azabal huuni lette jasira on lettete yeeso jama on fof ɓuri sattude lette fof ko janguɗo ɓurana haa waawi yedde Allah nuraɗo sallllahu alih w sallam ɓe maaki a nanay deedi janguɓe ɓen no fettira ka yiite wano ko ɓe fettinta ko si tawi hewti fende ane on ko nanta no fetta ko o ko noon deedi janguɓe ɓen ko noon fettirta tetekki ɗi yalta kadi haa taaroɓe wano mbeewa taarorta e leggal si haɓɓama tawete ko luuɓata ɗi deedi maɓɓe si fetti kon tawete ɗum ɗo no soñji yimɓe yiite ɓen haa ɓuri yiite ngen ɓe aray ɓe landoɓe ene mo siɗɗo an konnun e golle golla enoɗa tawi luuri ko yaltata e ndu reedu ma kon ɗum no maapiri men ɗum no bonni men haqqil ɓuri ha yiite ngen komin wona lettere kon o inna ko minen wonno janguɓe qur'an ɓen ko minen wono jangunoɓe diina yamiraynoɓe ko moƴƴi ɓe waɗatano ko minen wonno haɗaynoɓe ko bonita ko ɗum men waɗata ko ɗum woni tujje zawna azabal huuni lette muusuɗo sa jangali bete ko ɓuri hersinade fof ko tuma janguɗa tiggiɗa waɗuɗa piiji ɗin fof tawete ange juulali jangali tiggaki ta kono daroyɗo nokku gotu ñaawe kamɓe tigi ɓe jare na onon tampinayno men son jawi kana pourquoi ardanɗa ɗo na onon son jaynomen ko sunna hande eɗen darodi ɗo o wi ko ɗum noon on say si heferɗen mukike julɗunoɓe ɓen wiyeteɓe usatol mo wahidin na onon tampinaynon men ɗo inna alhamdulillah ta hino hande ka yiɗon naati ka yiite ɗo yiɗen wondi on say Allah favorisoto ɗo o wiya gasi o inna malaikaji ɗi yehe ka yiite yaltinon kala mo tawɗon no ka ɓernde mum ko fotata e abbere zarra imanu yaltinemo ka yiite on say noon ɓe yaltintan kala mo tawnoɗon no mari imanu ka golle makko bonɗe tawi sirko ala ton naafiki yagal ala ton yaltinemo kadi keefera yagal mawnugal ngal ala ton yaltinemo kadi yaltinemo ka yiite on sa heferɗen kadi wiyata Allah menen kadi ɗo ma kunna musrikina menen kadi min sirkatano ɓe jaka mo sirkari wo sino mari imanu yaltay hay so gollade yaltine si ɓen ɗon yaltinama ha gasi mayde adde hakkunde alijanna yiite mayde hirseeɗon mayde no fota ngaari baali hande kadi yiite ngen ombe alijanna on ombe hande kadi wiye ko huludamo ɓe ka woni ko ton luttata
no be woni hande kadi lanni goɗɗo yiwata ka yitara ka aljanna hande kadi so fini fof fermama mayde ala hande kadi lanni Allah wi ko be ma kuntum sabu ɗum ko laatino ɗon tastakbiruna heɗon mawnintinno fil ardi ka leydi ko minen woni menen Allah wi ko sabu mawnintinare ma monde ko ɗum wona ɗon e lettirede bi ghayril haqqi ko aldano e gonga wa bima kuntum tafsubuna e ko laatino ɗon kadi heɗon waɗa bandiyagal ko ɗum wona ɗon e lettirede ko ɗo hatti gili ɗo e yeeso ko passe goto waɗeten passe goto jangueten inchallah e alarbaje ɗen fof ko passe goto waɗeten ɗum sina ɗum niɓɓa e heɓay kawle lande hara andi mo be si tammum on feƴƴi aray no maaɓidu jooɗoɗo ɗum mbay nangike kono aray hande kay hakkille mum ɗen wowlete ko naala no rewa ɗum feƴƴa taamo fe hande kadi na ɗum na hajumo hande kay ko wowlete kon kañum fota immo tum yimɓe ɓen wiya ene a yahi en gaynaade sa ko ɗum joƴƴini ɗum joni noon haray hande kadi en hoyti ko passe goto waɗeten inchallah fi en hetto law ara en landoto kadi ko faala ɗen kon ila machallah aray ko ɗo hattuɗen si moƴƴi komin Allah subhanahu wa taala si moƴƴali ko haala ɗon e cheytan wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.